Maranatha Music. It is back to the air. Sivela Harare. Kuyakwenza ama-interviews Radio Maranatha. Maranatha Music, Siyansundu Primary School Gospel Choir. Lemabweko Primary School Gospel Choir. Sesijikile emoyeni sikhona. Ama-videos atakhona kaMaranatha lethu Jesu khona. Ngizazikholisa kamnandi. Yeah. Tuzwakwa Harare, H-Town. Music yesu ya Maranatha. Twakazi kalubo wana babasyanzyundu. Kulindiswe kumazatontola. Muli bwabo tumulaponana. Mpendime. Ndakuwotela loko kuti. Ndakuwala loko ku studio. Abana besu babasyanzyundu. Kumnandi kunjana ngazi kuti lisizwa kanjani. Tiripa mepo sisemweni. Le Maranatha Music Production abantwana besikolo bekhonza kamnandi. Yeah, I'm just from Highlands Studios and Mbara Studio for interviews on Ndebele News, Shona News, Tonga News, and Kalanga. Mamuka chini kajiboti kubukalanga kubutichi kubulini mane kunanzani kuburwa. Ndoti mamuka chini amadzangu aiswiti yapo di papa. Ungati thama ungati tini. Tochuluka togala tichuluka. Tojalo takazibhata. Todrive ku Harare ku H-Town. Yeah, ndinofara zikuru chaizo. Tabatwa zvakanaka ku Harare. Ndichiti munofara here. Isu tinofara chakudzokera kwedu ku Botswana Gaborone. Nemufaro muhombe. Nevana veSiyansundu neMabweko Primary School Gospel Choir. Yeah, ku Haruna ku Botswana. Kitsa ku Harare khompiyeko. Kunekuli munati. Kamino wa gospel music. Wakameluleki Mhlanga and Maranatha Music. Enjoy the music.